Dobar dan ljudi, Counter Striker ovdje. Igramo GTA Vice City. Počinjemo sa novom igrom, tako da počinjemo. Evo ga. Znači ovo sam već bio, nisam još ni počeo igru, ali sam sačuvao. Sad će prva misija biti, samo treba da uzmem kola. Evo ga policajaca, kad nas vidi, sad ću dobiti zvezdicu. Dobro, nije nas video. Idemo na ono L. Pokazat ću vam, misije su u suštini veoma lake. Mnogo lake, tako da ću vam pokazati, nema ništa ono teško. Što ova kola idu, majko moja. Dobro, nema veze, znači nema ništa teško u GTA Vice City. Ja mislim da on je jedan od najlakših za prelaženje misija, barem po mom mišljenju, jer nema baš ono, i ponekad se desi neka teška misija, ali ništa posebno. Mislim, evo ga, idemo na ovo L. Hoće ući i tu će biti kao, morat će da ide na jednu žurku, na kakvu žurku, pojma nema. I mi ćemo se uzeti motorčić, jer s motorčićem nam je lepše da idemo. Jest da je motor kantija, ali nema veze. I idemo. Sad se ovdje preslačimo. Op, udari sam banderu. Pa kako baš potrefim banderu, to mi nije jasno. Evo, sad ćemo se presući u ovako delce. Boga mi fino delce. Lepa bajka. Da, lepa. Gdje ti je bajkić? Ćao. Pogadiš čovjek. Pa kad je slab, šta da se radi? Nemamo ni malo para, tako da ne možemo ništa da uzmemo. Ni pištolj običan, ni ništa. Tako da... A tu ima taranja za pištolj, pa i ovdje sam zveknuo. Ovdje motor u 3 lepe pičke materije. Dobro, nema veze. Otićemo peške, dotrčat ćemo do tamo. Evo, polako stižemo. Boga mi, ima on gosti. Pierre. Dobro, ovo ćemo preskočimo, sad ovo moramo da odvezemo negdje. Ajde upadnimo ovako, ali ajde, upadaj. Vikings for answers. Can you give my husband and I some? Will you be working for my father? Yeah. Maybe. You might be resting my hand in your lap. Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Pa brate, mogu si ideš peške, pogledaj koliko daleko. Par metara, ti... Nisam morao uopšte da vozimo, nema veze. Evo, odvezili smo i položili smo misiju. Hvala, vidimo se. Dobro, znači, evo, to je bila prva misija. Jel to je teško? Nije. Vidimo se ljudi u sljedećoj misiji, a do tada vi igrajte GTA, zezajte se, igrajte bilo šta i želim vam zabavu i hvala što me gledate i tako to. Ispričat ćemo se u drugom klipu i ćao.